Anchamanas cañañaykuna turaykuna allimpunchay kachun kunanqa domingo día del Señor hina kaqtinqa ñataq nuqanchispas riki kay mes de la patria nisqaña Perú suyunchispa raymichakuynin killapiña kasianchis hina kaqtinqa kamaqninchis Diosmanta mañaykusunchis imaraykuchus kay programanchis catequistakunaq rimaynin domingo a domingo nuqanchispas lluqsiriamusianchis chaypaqya maymunayta mink'aykusunchis yaya Bernardino sumaqta mañaychiwasunchis. Kena katanga kuna panaykuna allimpunchaw kachun sapaw ñikichishwan kunanqa Dios ninchpa qayllanmaña churaykusun chirayku llapachallanchis nisunchis qullanan Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo sotempe hinataq kachun Jesús. Anchamuna con Dios le Espíritu Santo kiwan k'anchaykamuayku kay munaypunchawpi imahayqa ruwasqaykupis Dios le qampa munaynikipa hinakachun atiynikitaquayku imahayqa rimarinaykupaqpi chirayku mañakamukiku ima mañakuyta chaqay punchawkuna mañakuyta yachirqanki llipin qatqnikunaman nirqankitaq mañakuyta munashpaqa hinata mañakunkichis nispa yayku hanaq pachapi kasu tikipay chasa kachun qapaq kayniki nuqaykuman hamuchu munayniki ruwasa kachun iminan hanaq pachapipis hinallataq kay pachapipas Sapa punchay t'antaykuta kunanqayku huchaykutari pampachawayku imayna nuqaykupas nuqaykuma uchilikunata pampachayku hina amataq kachariwaykuchu watiqayma warmanaykupaq llallinraq tukuy mana allinkunamanta qhaspichiwayku hinataq kachu muchaykusaki María Dios pagraciawan unt'asqankanki apunchis Dios kan warmikunamanta qullanan kanki wiksakimanta paqarimuq Jesús wakiri qullanantaqmi a Santa María Diospa mama nuqayku chasapakunapaq mañapuwayku kunan wañuyniku pachapipas hinataq kachu Gloria yapaq churipaq Espíritu Santo paqpish kachun imayna ñawpaq karan kunanpas wiñaypas mana puchkayniyuq pachakamapas hinataq kachun Jesús Qullanan Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo sotempe hinataq kachun Jesús Kusa ahnakaqtinqa ñañaykuna turaykuna añay nispayata Dios taytanchisman ñawpaqtaqa quyunchis imaynallan kapuwasiankichis hawa llaqtapi hinallataq kay Qusqu llaqtanchis uhupipas imaynallan kasiankichis ñataq kunanqa yaqañariki chawpi killapiña kasianchis asampas iglesianchis uhupiqa kasianchis 16º del tiempo ordinario riki q'umir color chawan padre nishkunaqa yayanchikunaqa ruwashanku misatapas ahnakaqtin turaykuna ñañaykuna ari maymunayta kunan p'unchayuqa wachirishanchis lluqsirishanchis pikuna maykuna ari kaypiña kasianchis riki yaya Bernardino hinallataq turanchis Valentín Cruz Turpo hinallataq nuqapas Rosemary paykunapas maymunayta riki allin hamukuyta quyusunchis ki programanchis catequistakunaq rimayni chayqa allin hamukuy kachun yaya Bernardino Kusa hamukuy kachun panay Rosita Wayqi Valentín muy buenos días rikuna panaykuna imaynallan tarikapayankichis nuqaykuqa waqmantañan chaykamushayku kantunmanta kantunkamañan chaykamuyku napaykushpayku napaykuyniku kimunay p'unchawpi wawakunata wayna sipashkunata llipin abueluchakunata pikunachis maykunachis como de costumbre todos los domingos kushkapune porrinchiki programa radial Catequistakunaq rimayni chaykamikuña nuqayqa wayqiykuna panaykuna imaynallan tarikapayankichis allilanchu imatañan hayk'atañan ruwashanchis Caterina panay Rosita kay programanchis kusa kayna kaqtinqa riki turay Valentín hampas napayrukuya maymunayta riki uyarimasianchis sapanka llaqtakunapi entero kay Perú suyu llaqtanchispipas chayna punen gracias panay Rosita hinallataq Padre Bernardino kunan p'unchay taytanchisqa p'unchayñam kakushanchis domingo p'unchay kusisqa riki waykuna panaykuna chayqa taytanchis mampunia kunan achuykusunchis uyariykusunchis kunanpas kaypi riki taytanchis seminta q'ipiykuspa nuqaykupas charamayku wasikiman chayqa nuqaykupas siempre munayku personayki uyariyamanaykuta waykuna panaykuna atención hinakaqtin qallarisunchis munayta panay ari qallarisunchis chayna riki napaykunchis riki maymunayta nuqanchispis domingo a domingo wachirishanchis ki programanchis catequistakunaq rimayni
Pikuna maykuna junta a veces no cansuriki que redes sociales o junta chingayon chaymantapas wayrama wasi rimana radio kunaq o junta paykunapaqpas sumaq napaykuy kachun radio La Salle de Urubamba, radio municipal de Vilcabamba, radio Songate de Ocongate, Tinque, radio municipal de Paucartambo, radio Illari Quebrada Onda, radio San Cristóbal de Chinchero, radio Poder de Huayna de Cauri, Jinayata radio La Merced Señor de Huanca San Salvador, radio Santa Lucía de Huancarani, Chaymantari, radio municipal de Colquepata, radio municipal de Cazca, radio municipal de Sangarará, radio Limón de Coazapuno, radio Virgen del Carmen de la parroquia Paucará, Huancavelica, Maimunaitariki, Chay radio Kunajo Junta Huachiri Sánchez, Hinaka Cancunaspajpas, Suma, Jañanchi y Cacho a los gerentes propietarios de cada radio, Chaymantapas, Napaikulianchis, Tahriki, Keikos Kuliachtanchis, Pijato, Michigninchis, Ricky, Monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia, Chaymantapas, Monseñor Lizardo Estrada Herrera, Chaymantapas, Llapayan y Yanchis Kunata, Napaikulianchis, Zapanca, parroquianis kunapi decanaturanchis kunapi riki maymunayta paykunapas compañawasianchis punchaw kunapi ñaja mesata ñarwasianku misionta ñarwasianku catequista ñarwasianku nuqanchis catequistakunapaqpas sumaq napaykuy kallachuntaq chaymantapas riki napaykunchis llapallan iñiq masinchis-kunapaq kay Cosco llaqtanchispi llapallan kay provincianchiskunapi kay distritonchikunapi comunidadninskunapi chaymantapas Perú Sur llaqtanchispipas llapan riki departamento regiones qankunaspa sumaqta uyarikamunkichis qankunaspaqmi hatun sumaq napaykuy kachun chaytanispa ari turaykuna ñañaykuna kunan p'unchawkunaqa kay iglesianchis ujupipas imaymanakuna kasian chaymantapas riki sumaq noticiakuna ima kasian chaymantapas imaymanakuna kasian turaykuna ñañaykuna kunanqa kasianchis aswanpas riki kay 19 de julio nisqapiña riki yaqapas riki kushkankilla mashchapiña kay rushanchis mes de la patria nisqaya kasian chaypaqya maymunayta riki Perú Sur llaqtanchispas maymunayta purinanpaq taskirinanpaq mañakuyusunchis nuqanchispas chaytanispa Padre Bernardino imakunatawanchu matiparisunman. Napaykusapuna napanaykunan noqayqa chinkaysaqku decanatura anta ako mayo hinallataq kispikanchi wayqiy Valentinpi decanatura faldasham Parutapas napaykunchis catequista masinskuna hinallataq Paucartambo Quebrada Onda hinallataq Urubamba decanatura Urubamba chayqa llapallikispaq killaq Cusco llaqtapipas faltashallawanchistaq San Jerónimo y Sagrario. Chay chama yaparusaq a veces sagrario nishaq turaykuna ñañaykuna chaypin kashankichis a ver parroquias de Jorqa, Cusibamba, Huayllay, Otora qankunas almudenan pertenecen chaymi riki decanaturayki sagrario niwankichis riki maykuta mana napakamunkichu nispa ari turaykuna decanatura San Jerónimotaq kasian riki Oropesa, Lucre, Kiureman, Sayllaureman qankunaspas kashanki San Jerónimo qankunaspapas sumaq napaykuy kachun ari tukuy sunquykumanta pacha nuqayku desde el Centro Arquidiocesano Formación en la Fe Manuel Montero sunqumanta pacha nuqaykupas maymunayta animamuykiku napayakamuykiku siempre Dios ninchis simintapas uyarikusunchis kunanqa domingo día del Señor hinaqa riki ya pasarunchis kay semana turay Valentín fiesta kuna kay sharan riki haqay Paucartambo llaqtaykipi anta llaqtaypi chaymantapas kalka uraypi riki turanchikuna ari chay kalka uraypi kasharan riki distrito de Pisac chaymantapas Paucartambo mismo también y anta llaqtapitaq riki Huarocondo chaymantapas riki Surite chaymantapas riki q'askunqa llaqtapipas kamishallaranchistaq nuqanchis maymunayta animamusharanchis hermanunchiskuna de la parroquia Virgen Inmaculada Concepción de Anta comunidad cristiana de Casakunqa paykunapaqpas sumaq napaykuy kachun siempre kallpancharinacusapuni y mamanchis Virgen del Carmen ta sumaqta yuyarisharanchis chaypi yachamunchis imanaqtimi Virgen del Carmen sutichasqa karqa imanaqtimi chay escapulariota imachurakunku chaykunata a veces nuqanchis ninchis no mamachaqa imanaqtintaq Carmen sutiyuqri nispa sutillanta yachanchis pero aswanpas mana yachanchischu imanaqtimi kaykunata apan imanaqtimi uq wawata marq'akun chaykunata anchikunan kasian imatawanchu matiparisunchis kay primera parte de nuestro programa catequistakunaq rimayni kasian kashan rikurachanchis
Arriba que kuna panay kuna que muna punchao pero no caigo caché que mi cuña como de costumbre Dios tiene chipa sementa aparixbe con generalidad Dios y pechana taikonot y picuxbe a veces choconot palta cuxbe cuña vaya que panay che que mi cuña que muna punchao pe que na carten caña más y kuna que punchao kuna ta ari no canchis pieris a nuestra mamita Virgen del Carmen, mamacha camucha, munay meriki manamachan camucha toyeres, guaykin vaya panancha tos para takspara hohatong cosa que iban pone vaya con panay kuna no kan sar que monay toyeres ari guaykin vaya panancha kuna cosa pone iniwara japurikon con respetan cora que ininchista guaykin vaya panancha kuna imacha hay cacha pasar champas business una ininchka shan chere kupascha mantanch Virgen María fiesta mochtenja macharushpan ko botla kuna qasuna ikon ko mainen kota pai kuna pora hap ina ikon ko rata na ikon imi mana kunata entonces ikona pana ikona mai pachach no kanchkena nishu macheman hay ko punchki mamanchpa sotempe cheqa mananya ojaton cosiquiña asham shojaton yaki kijinaña che mandat kebab onchaman comisaria pe kijanakush purishan que a lo mejor hay panay munaku siempre que recuchico ruewan chiñan pone generalidad causa y chiñan pone chak munaku mana que remaya chojinacho manacho Valentín che na ponen padre monaitas no canjes pas celebram shran nescanjina pas che ka wakuna panaikuna nyata que fiesta charam shanya Perú suyonjes pa che ka wakuna panaikuna siempre wakinguna na paikuns mas profesor kuna hinat na paikuns que wawakuna rik marchamun ka comunai tarik plaza kurah kuna pues kurah kuna pues kahliatas che 1 2 nespataja Perú suyonjes munakuns ponea Cheq mañek sunsia taitanjista Virgen María mamanjista no kanjes pas kay Perú suyunjispa alinlla kawsakunanjispa Hina kakten qari turaykuna ñañaykuna chaynayariki maymunayta noqanchis riki a punto de celebrar riki a pocos días de nuestro Perú querido riki chayna kakten qari turaykuna ñañaykuna Dios yupaychana takiwan maymunayta sonqunayru sonchis kimi programaykichis katikistakuna rimayni Gloria a Dios, Dios te llama.
Espíritu Santo mampas, wiñay nimpa. Kusa waykuna panaykuna hina kaqtinqa hasta taytanchispa alabanzando noqanchis uyarirunchis tusuyrunchis kaypipas noqayqa tusuyruyqa kusisqa waykuna panaykuna domingo p'unchayqa taytanchispa p'unchayñunpi Día del Señor nispaya kunami programanchis ñacharamunña sunqun taytanchispa semintañataq kunan uyarisunchis amahina kunanqa anotaykusunchis kay evangelio kasyan Evangelio de Mateo capítulo 13 versículo 24 hasta 43. 43 kama karchapunin kashasqa chayqa sumaqta taytanchis seminta ñawinchaysunchis uyarisunchis waykuna panaykuna makichallapuni amahina panay Rosita pirnayki ñawinchaypayku Kusa turaykuna ñañaykuna hina qarikikunan p'unchawqa kasyan Evangelio según San Mateo hatun t'aqaynin riki chunka kinsayuq huch'uy t'aqaynintaq kasyan iskay chunka tawayuqmanta hasta tawa chunka kinsayuqkama kasyan makillaya turaykuna ñañaykuna uyarikusunchis kaymi Evangelio San Mateo qillqasqan willarikuy simi Qampa gloria kachun. Jesus mi paykunaman waq rikch'anachi simita willarqantaq hanaq pacha qhapaq suyuqa kaymanmi rikch'akun huk runan chaqranpi allin muhuta t'akarqan ichaqa runakuna puñushanankama awqa hamuspa mana allin qurata muhuta trigo chaqraman t'akaykurqan hinaspataq ripurqan trigo wiñamuspa ruruyta qallariqtintaq mana allin quraqa rijirmullarqantaq chaymi kamachikunaqa chaqrayuqman hamuspa nirqanku Patrón manachu ch'uya muhuta chaqraykipi t'akarqanki imaynapitaq chay mana allin qurari ihurinman nispa chaqrayuqtaq paykunata nirqan pi awqaycha chaytaqa t'akaykun nispa kamachikunataq nirqanku munankichu t'iramunaykuta nispa chaymi chaqrayuqqa nirqan ama t'irashaspaykichisqa trigutawanmi t'iraruwaqchis nispa trigo ichuykama hinalla wiñashachun ichuy chayamuqtinña ichuqkunata nisaq chay mana allin qurata ñawpaqtaqa ichuramuychis nispa hinaspa marq'ayta wataykuychis kanaykapunanpaq trigutan ichaqa taqiyman taqinkichis nispa Jesusqa paykunaman waq rikch'anachi simitawanmi willarqan hanaq pacha qhapaq suyuqa kaymanmi rikch'akun huk runan chaqranpi mostaza muhuta t'akarqan chay muhuqa llapa muhutapas aswan huch'uyllan wiñaspataqmi llapa qurakunamantapas aswan hatun sach'aman tukun phalaq animalkunapas uywakunapas hamuspan k'allmankunapi q'isachakun nispa Jesusqa paykunaman waq rikch'anachi simitawan willarqan hanaq pacha qhapaq suyuqa qunchunmanmi rikch'akun huk warmin qunchunta kinsa tupuy hak'upi chapun hinan llapanta puquchin nispa tukuy chaykunatan Jesusqa runakunaman rikch'anachi simikunapi willarqan rikch'anachi simikunallawanpunin paykunawanqa yachachiq chaymi profeta willakusqan hunt'akun profetan nirqan
Rikch'anachi simikunatan rimarisaq. Kay pacha kamasqan kasqanmanta pacha. Pakasqankunata sut'inchasaq nispa. Runakunata kacharparispata Jesusqa wasiman haykurqan. Yachachisqankunata Jesusman asuykuspa nirqanku. Chaqrapi mana allin qurakuna rikch'anachi simita sut'inchawayku nispa. Hinan Jesusqa nirqan: allin muhuta t'akaqqa runaq churinmi. Chaqrataqmi kay pacha, allin muhutaqmi hanaq pacha, qhapaq suyuq wawakuna. Mana allin qurataq saqraq wawankuna. Mana allin qura muhu t'akaq awqataq saqra cosechaqta kay tiempo uchukay ichhuqkunataq angelkuna. Imaynan mana allin qurakuna huñuspa ninaman kanaykapunku. Chay hinallataqmi kay tiempo uchukaqtinpas kanqa. Runaq churintaq angelkunata kachamunqa hinan qhapaq suyumanta llapa huchallischikkunata mana chanin ruwaqkunata huñuspa ninara urashaq urnuman wich'ikunqaku. Chaypin waqaypas kiru k'achachachaypas kanqa. Hinaqtinmi chanin runakuna Dios yayanku qhapaq suyumpi inti hina k'ancharirqanku uyarinanpaq ninriyuqqa uyarichun. Kaymi Dios ninchispa rimarisqan simi. Qampa gloria kachun Apo Jesucristo. Kinakatangay ko na panay kuna no kansa Dios pasamentaña qawaymunchis ariwe kay panay kunang puncho ka Dios ipecha na puncho kasi kuna no kapanay Rosita kay Valentin may pachachus way kinchikuna pananchikuna que jornada espiritual por siyang kuchipas Biblia chanten por ikonko Waking way pananchina que curso de catequesis nas kamas Biblia ninten por rinko. Kasi ko noga waking way pananchikuna inclusive wasengo ishki 15 ima Biblia kanko. Nyaw pata ko da panay ko na siempre no kanchipeka kanamponem Dios pasemin. Manatakan kacho Dios pasemin je ka konkarsun pa siratulya. Imanakte mano ay panay kang mancho. Entendi man ja personay mana pa siya nishtosh niya winjay ta chawsheka. Pero eso se ve rico na panay ko na poncho ko na kapaselya. Claro, waking way panas na waking si Valentin may magselar la pinahapin ko rik Biblia ta. Modern ngay ko na pero ay panay personay gecheng rik imi man selar ni kipagkasya video ko na chisimiri ko na entonces kay panay a lo mejor no que Biblia pone gana. May patach ki Biblia ka may muna siya like posarong musok siya taping ko man ko wasa pichukasya entonces gusto ka way ko na panay ko na Dios paseme oyer na pakpis Dios paseme ka way kay panay respeta na pagnes ka Dios paseme ka way kay panay no kanchis nyaw pakman choraran chis pak mana khipa man pesinchanan chipakcho chiray ko kay Valentin kay na domingo seguramente personal mesa manchararan ki panay Rosita panay Rosita porjonjis kay na orak domingo imamantang evangelio remarerkan. Way kay Valentin. Cheka sembrador mantarik taitanches munaita Willia shawaran srik iminatan trigo tarik hokhrona tarpuran nyam patama rumi patama kishka patama alin halpama rikitawa tawa gashan jeprik anjitan padre nyam chaman tarpi mantare masharawan kaynak orak domingo tarik kona paneros imamanta evangelio rimapayshawanchis Kahinallatataqmi rimapayashanchis aswanpas kunan qarikinishawanchis kaypiqa muhu allin t'akasqaman allin ch'uya muhu t'akasqaman nañataq riki huk runañataq huk awqa riki t'aqarparin imata mana allin qurata riki imakuna llaqtaki mana allin qurakuna panay Rosita nuqapaq kanman silkinchu chaymanta Rojo mostaza hina ñutuchalla haykuru chi wiñan kikuyo ninko chipes ajá anchikuna kan anchikuna wiñan trigo man haykuru cebada wiñaro ima
chaymanta qallutaqa ninkuchik ima ninkuq kan llaqe llaqe anchi pukayan arik anchi millet nuqaykuqpiqa papata tukun. Hinasharik wayqikuna panaykuna manaraq rikch'anachisimi maykushashpayku evangelio imanishpan kunan domingota nishawanchik haqay p'unchawkunataq Diosninchik rimarqan que rikch'anachisimipi imawanmi comparashan hinasha wayqiy panay runamasinchik allin muhuta allinta t'akaykun puñushanankamataqsi huk mala fe runa hamurushpayki kay mana allin yerbakunata hach'iramun chinapu ninkankurik uyarisharana kasarakunkuchaypish mana allin kanankapas kachawan hach'irunku waykinta ashwan hach'ishanku chinata o mayninkutaqa waspunku imatapish hach'iramun chinapuni ki kawsayninchikpi waykin wayqpananchikkunaqa pipish maypish imachatapish ruwakushanchikqa manapuni contenta runakashanchik envidioso kay kanpunia chaycharik kirunapish envidioso kayninpirik allin muhtataq tarpurukuranchik tutalla purishpa hach'iramurqanki chaymantari wayqiy Valentin wiñamuqtari iman hayk'an sucederqan Chayqa chay hinallashan wiñana nispa nishan pero ashwanpas ñawpaq chataraq nishanriki kay yanapaqninkuna nishan urquranpasaqkuchu maestro kay nata patrón nispayam chayqa patrón ñanqa ama urquminkichik urquranmaspaqa t'iraranpas o sea urquranpaqchis trigutawan qankunaqa nispa ashwan hinalla kashachun nispa nuqaña kamachisaq cosecha timpupiña urqumunqaku nispa chaynatan padre nishan chay partepi chayqa wiñarimuqtiña reparakush dueñoqa ajá wiñarimusqaña trigupish chaymansi mala hierba nisqa mana alli qorakunapish wiñarimus chay runakunaqa tirarqanku animamarqanku ay qoramushan manash t'irramllaykun nishpaykunapish listo prestos inquietos quieren dar solución inmediatamente man paykunaqa huk ratowanpish suyariyta munashankushiki en este momento tomamos decisiones chiraykunarqanki dueñoq chakrayuqqa imanishpa wayqiy Valentin amaraq namuiris urqumuysraq hinalla ama urqumuysaqchu hina wiñachun nispa hina wiñachu maypachanchis imana urqumuyta atikunmanchu trigutawan arik maypish saq'ankicha trigutawan t'iraruman chiraykuna nisharqayki amara urqumuysishun nishpa Hilakatangari waykuna pataykuna que programa radial katiksakunaq rimaynin ñawpaqmanpuna tashkirishan hinakaqtinqa Diosipaychan plantay Ari hinakaqtinqa turaykuna ñañaykuna Dios yupaychana takiwan ñuqanchispas maymunayta sonqunayrusunchis chaypaqña riki kasiyan hamusyanña kaypiña Dios yupaychana taki Señor Dios, dame que
Runa masilanchista munakuy Laylu masilanchista yanapay Hinan Dios ninchista riqsikunki Ifaylataq mi sirvishawanchistas Napay kullanikaq distrito Coquipata Hinallataq provincia Paucartamputa Hinallataq distrito Lares Urcus Ollantaytambo Urubamba Calca Nizac Kusa turaykuna ñañaykuna hinakaqtinqa arikunan domingo yacharisianchis imamanta kay evangelio Dios ninchis pasimin churakamun kay Mateo capítulo 13 versículo 24 al 43 nisqaya kasian imamanta kay riki kay trigo ujupi imayna riki mala hierba riki millay qhora wiñarparin qunqaylla riki akaran allin muhutut akaran riki dueñoqa pero aswanpas huk awqan riki mana munakuq mana pakuyapakuq millaynata ruruta riki akarapun chayqa chayna kapusyan chaykunamanta nuqansi astawan qatirisunchis yaya Bernardino. Hinakatanga aykuna pataykuna kimunay p'unchawpi maquilla yeksunchis uyarikusunchis Diospa Sementa Wayqi Valentín Panay Roseta rimamushan allin muhumanta hinallataq ki mana allin hierba mana balaq campo qoreshan chaqrakunata tutechan qora anchimanta rimushan hinakatanga aykuna panaykuna allin muhu trigo imatataq significan anki hatun munakuqninchis kan mañankutaqa kuyapakuyta yachanchik mayninkutaqa yanapakuyta yachanchik mayninkutaqa munakuyta yachanchik mayninkutaqa allanta yanapakunchik anchita significan wayqiy panay kay allin muqu allin trigo sisañari panay Rosita imatata significan manchi mana allin hierbari ari kay mana allin nakunaqa kasiyan maypachanchus riki mana allin ruwaykunata nuqanchis allin kaq runakunapi riki chay ujupi kasiyanchis digamos llullakuyta yachashanchis quizás pantayñankuna purisianchis o mana chanin ruwaykunata nuqanchis ruwasianchis anchikuna kanman kay mala hierba nisqa kanman llullakuykuna k'amikuykuna hatunchakuykuna anchikuna hinakatanga wayqiy Valentín rimaypi uyarikunpuni imanishpa hayk'anishpa ay tanta maldad ki llaqtanchispi manachu Dios apakapullanmaña ki mana allin ruwakunakunashpa imanasqanman chaynata nawaqtinchik wayqiy Valentín yachaqishpina kunan wayqpananchikuna waykin cárcelkunapi kashanku waykin wayqpananchikuna callekunapi purishanku mana igualapunish runakanchik imaraykuchus waykin runakunaqa nishu mana allintapuni ruwapunku entonces waykin wayqpananchik inclusive ninku riki kachun wañuchiychay runakunapaq nishpa ya muerte de una vez imapaqñan kawsanku kay runakuna nishpa chaynata nawaqtinchik ima nishpa nuqanchik nisunman Ojote padre newaran hoj catequista masinchis ña kuraqña man sutenta nisunmanchik pero ashwanpas pay newaranqnata hoj candidato nimushan kachun wañuychi mana allin mana chanin runakunapaq kurruqtukunapaq kaykun kachun wañuy pena de muerte ajá noqchipaq botasqa nispa nawara chayqa allinchata pinsayku a ver hermano allintachu rimashanki iminan kanpas revisayasama manachu nispa tranquilapi rimakurayku hinaspa ari toparirayku 10 mandamientos toparirayku chunkantin ajá chaypi kasqarayki no matarás ama wañuchinkichu nispa chaykunata rimarirayku chaymantataq rimarayku taytanchiktaqa taytanchikpiqa niwashanchis inimigkustapas munakunkis nispa munanakuymanta ima chayqa wayqikuna panaykuna siempre nuqanchikqa creo que
paciencia runa cananchis iminan Dios ninjes pues no vayas con punchay paciencia casones que mala hierba imaña rijo ramón chepas che con panay con manas una marica no can wañura chita at su manchur namasenjista iminan conams taitas na shawan srikei khorarik hinaje kashachun naspa mana hinaka no canjes arrancar usuman bacha naspa porque imanak tenen cheta ari runa con panay con hatun daño hucharuk son chepas taitas más hatun ya monakuñan más hatun ya kay kuyakuñan entonces pampachawala son sia kanka con perdón paikunapaqpas ki hatun huchiaqkunapaqpas mana manachu pero iminapi paikuna kutrikutinga entonces chirayku siempre kashanaq oportunidad nikonik o sea no esperanza nespa ki causa ikaqtan entonces waykuna panaykuna manari que diferente lineage no son mari que milero akona chinkallan mañana nas mana no kan sindach pinza eso mata itanjas khawar bidat causa dar qoshanje hasta cárcel bani mani kashanje bas waykuna bana con pampachas qagan china chumanachu iminata indonesia spad bueno wayqi valente panay rosata mañan kotaqa ari no kanch limpichak somayam runa masinch nesoma haqay su haqay layqa haqay huchasapa imanishpam ya que corrupto con wancho nishpapish imanishpapish imarayku mañankotaqa noqancha kawsaynish qhawakunch y ch'uyamantukushpa ninch khina kachunishpa pero nesoman ki wayqinchikkunata a ver mañakushanku riki pena de muerte nisqata paykunata ponesoma papayki kanman chay corrupto munawaqchu waynunanta o wawaykiña kanman chaypish munawaqchukuna wañurnanta mana mañankotaqa familianchik pensanchichu huk runata qashqa wañuch hachunkupish nesumaya pero ahora puncha wawakiña político nisqamaña chayachu wawakiña pantaruchun chaypish manama wawakitaqa iminiraq huchaqña kanman chaypish riki waynunantaqa munawaqchu iminiraq tayta mamañachi kawaqchicha riki wawakitaqa waynunanta munawaqchu entonces wayaykuna panaykuna chayraykuna riki ama hanaq pachaman thuqaychu aykimanta kutiyamusunkiman nishpa mañankotaqa wayaqay panay pasalea noqanchik a lo mejor ch'uyaruna pascha kanch mana pascha suakuyta yachanchikchu mana pascha ima maldaqtapas rurayta yachanchikchu noqanchik kuna actual pero qhipa p'unchaman personaki wawayuq kashanki ña nietukikunapish kashan paykuna chay huchaman chayankuman chay personaki pampachawaqchu icha nillawaqchu kutimantan wañuchunku nishpa Pasile wayqi panay kunarato rimayqa noqanchik mana kunarato llapichu rimananchik ashwanpish qhipa p'unchaman hinaya wayqi panay chanincharnanchik chirayku wayqiykuna panaykuna Dios pasememan nisqaman hinapish nishaya kushka wiñachunku nishpa mana nishanchu riki inmediatamente ya cárcelman haykurchunku nishpachu nitaq nishaya ninayawarayman haykuchunku t'iramush nish ashwanpish riki wayqiykuna panaykuna kay kawsayninchikpisha allin muhu allin ch'uyaruna santo nasuman pashayki mashan pelatapish hap'itsun chariki y kallanqataqhina riki waykin wayqpananchikuna pantaq wayqpananchikuna noqanchikpish pantanchik mana ch'uyapunachkanchik waykin wayqpananchik nishtaña pantalon waykin pistapashcha pero wayqiykuna panaykuna kushkapunayki purishanchik Dios ninchpish nin riki imanashpayki anashpayki paratapish paramun huchasapapaq y mana huchasapaqpish nishpayki mana nishanchik allin santo runakunallapaq parachik nishpachimanta entonces chirayku wayqiykuna panaykuna nisqama Dios ninchpi munakuñanqa siempre hatun kari munakuyanpuni personaykipash wayqiy panay mana nishuchu paciencianchik kan riki panay Rosita wayqinchik Valentin renegarachishunchik imatata riqshunanki personayki Muchas veces se chila kan. O muchas veces piñara kapinga o cámara pinga o pareja pero Valentin a ver causa ñikipi muchas veces hapina kinki warmayana kiwanchi iminata personayki riqshnanki siempre renega y campone mana chirato remayro itaps munapunchñachu riki hina capuchones papas y mi mana o mañana no canch inmediatamente decisión tomar a punchrik pero wayqiykuna panaygun chinata Dios ninchik noqanchik decisión toma mana pañachik kawsan manchik asham Dios ninchqa hina millirrunaña kanchik chaypash ashtawan noqanchik kuyakuyñinpik aguantaranchik suyarawanchik kana huk esperanza huk suyaki imapaq Dios ta riqsirikunanchikpaq paciencianchik chamunanpaq riki wayqiykuna panaykuna entonces chayraykun wayqiykuna panaykuna kimunay p'unchawpi noqaykuqa Dios pasementa aparikushpaña wayqiy panay imanaqtin personayki muchas veces noqaypish mana paciencianchik kanchu tomamos decisiones inmediatos apurado pawaylla ya tiene que ser así las cosas no porque
Porque wayqikuna panaykuna mañankutaqa kay kawsayninchikpa shaykhina mano kanchista apaywanchik mana Dios niq runa hinariki imatapish shaykatapish apuraylla tomashan hinachu manachu panay Rosita. Ari chaynapuni riki noqanchis maymunayta riki kay parábola nisqa nisunmanpas rikch'ananchis simikunawan Jesús taytanchis yachachiwasyanchis ari nisunmanpas hina manaya noqanchis facilchu pitapas maytapas juzgay nisunman mana noqanchis juzganakunanchikchu imanaqtinchis juzgaspaqa condenarushasunmanpas hina mana noqanchisqa juezchu kanchis anki kay allpa pachapi juezkuna kan ruankuña pero Dios taytallanchispuni noqanchispaqqa riki mejor de los jueces kashan riki hinaqa manaya noqanchisqa pitapas maytapas imawanpas tanqaysunmanchu tumpaysunmanchu imaraykuchus Jesús taytallanchis yachan y sapan kanchis noqanchispis yachakunchis imataña hayk'ataña maltaña ruwanchis o mana allinkunata chaninkunata ruwarqanchis noqanchis chay yachananchis riki Diosninchisman kutirikuyta imaraykuchus mana pipas maypis riki manaraq riki kunanqa niwashanchischu riki ya qantaqa nasayki kay huchaykimanta wañuchisayki nispaqa sino kashanraqmi tiempo chaypaqña noqanchispuni riqsiykunanchis huchanchiskunata imapiña hayk'apiña noqanchis riki siempre kampuni fallakuna siempre kampuni pisinchaykuna chaykunapi yuyaykuspanchis Diosninchisman kutirikunanchis hasta wanraq kunan tiempoqa no nishuta kay cuestión de política nisunmanpas hina kay justos kasianchis mes patrio anchaypicha reflexionaysunman riki ma pitapas maytapas juzgananchispaq aswanpas primerta noqanchisraq riki reflexionaysunchis vidanchista imaraykuchis Jesús taytanchispis kay parábola rikch'anachiypi nishan riki hinalla wiñachun nispa aswan wiñanqa kushka chayqa maypachanchis puqurunqa chayña nuqaqa angelniykunata kachaspa sumaqta cosechachisaq nispa chay ñacha kanqa ñariki tiempoña kanqa noqanchispaqpas allin ruwasqanchimanta mana allin ruwasqanchimanta Diosninchis noqanchistapas riki niwasunchis allinta ruwarqanki manan allinta ruwarqankichu anchikunaman turaykuna ñañaykuna kay sumaq parabolanchiskuna kay Diosninchispas simin yachachiwanchis ama noqanchis pura sumaqta riki juzganakusunchu ankitacha noqanima imatawanchu yapayarusunman. Caterina wayqikuna panaykuna kay programa radial katikisakuna remeni kunan qoq Dios pechana taykiwaña nuqaykuqa sunquna iramsaq Ari chay hina kaqtinqa riki turaykuna ñañaykuna sumaqya kusilla kay domingo día del Señor y saludamos a todos los hermanos de Pomacanchi llaqtamanta maymunayta nimasharanchis chaymantapas Pitumarca llaqtapi qankunaspaq sumaq napaykuykachun kaypiña Dios yupaychanataki.
Kallpanchakuychis. Astawan puririychis. Kallpanchakuychis. Llapallakichis. Huk sunqulla puriychis. Anchamanas kay turaykuna niñaykuna kay hinayarikin munayta nuqaykupas taskrisianchis kay programanchis katikistakuna rimayni urqunta qasanta maymunayta domingo a domingo nuqayku wasapamshayku hinallataq miércoles p'unchawkunapas lluqsirimshanchis riki kay radio Inti Raymi chawpinta radio Illariq chawpinta chaymanta riki radio Poder Wayna de K'awriq chawpinta sumaqta miércoles p'unchawkunapas lluqsirimayku qankunaspapas sumaq napaykuy kachun turaykuna ñaykuna pikunacha maykunacha uyarimankiku chaypaq hina kaqtinqa arikunanqa ña tukuyapishanchis ña p'uchu kay patamaña chayapshanchis kay programanchis katikistakuna rimayni ari turay chaykuna ñañachaykuna hina kaqtinqa imalla hayk'allan ruwasqanchis kasyan hawa llaqtakunapiqa ña charikikunanqa kay cosecha tiempopi riki wakinqa moratapas hasta ch'uñuntapas huñuranpunkish ña wasiman ña apayranpunkis wakinqa wayrashankichis ña q'upanta riki sumaqta wakinqa hasta taqiman ña taqiyapusyankichis wakinqa manaraqmi wakinqa hasta ña cebada rutuypi ña kayshankichis trigo ichuypi ña kashankichis y justamente riki kunan p'unchay domingo p'unchawpi riki rimapay wasianchis taytanchis señor kay parábola rikch'anachis simita kay trigukunapi chaymanta kay mostaza riki rurupi imanakuna wiñan chaykunata kay mala hierbakuna ari camponen turaykuna ñañaykuna ari chaypaqmi riki tutachallamanta nuqanchis qarinchis manaraq inti lluqsiramshaqtin riki kay trigukuna, cebadakuna, avenakuna rutuqa mana hina tiempo trisun chayqa q'alata riki chullmirakapuman chaymantataq nawan riki kay mana allin qurakuna rurukunawan taq rurakapuman pero tutayllamanta rinki chayqa ichunki aqllarispa chayqa mana chullmikunraqchu riki chayma ankina riki llaqtanchispiqa nuqa llaqtaypiqa chaynatan tutayllamanta rinku kay trigo ichuyman cebada ichuyman paqarchalla tarinku chayqa yasta riki chaypiqa aqllarisparaq ruturamunku manaraq inti hap'irusyaqtin chaymantaqa saqiyapillanku ña chay mana valaq qurataqa y chaymantaqa allillantaña irana patamanqa apapunku aqnan nuqa llaqtaypipas y chayman sumaqta riki wakin llaqtakunapipas chaynatacha ruwarinkichis imaynacha pero aswanpas riki chaykunamanta rimapay wasianchis chayman parisisqata kay rikch'anachis simita nuqanchis Dios taytanchis kay domingopi churay wasianchis imakunatawanchu yachinarisunchis Padre Bernardino Turay Valentín hasta matiparisunchis imaraykuchus riki kay última hora nisqapi ña kasianchis kay programanchis katikistakuna rimayni. Kinakatang ay kung napanaykuna no kayo ka como de costumbre, personal que may pistar kapeng chay kami kunya domingo Dios ninchpa sementa aparikushpa ponya way kay panay haton tano kayo kuskoski imaray kuchus personal que pas haton kuski ang pone chaski ko ang ikuchiray kono kayo kuskoski ang kalpata pone domingo churamik ari way kay panay remamsharanch que evangelio según San Mateo. Chitakong karaway kay panay kapitulo 13 versículo 24 al 43. Chinetroy kay panay kong karo de manera muy especial para nuestros hermanos catequistas o hay quien vaya pananch na kay liturgia de la palabra nos kata celebranco o hay quien vaya pananch na inclusive reshanko jornada espiritual na predicar con claro, inyakmasi ko na de manera especial no kanch alinchikama que domingo tam que texto ko nata reflexionación mamay ko ta ka texto ko nata komonta imachayin mancha mancha nata reflexionation Kashan reflexiona para primera lectura, nesca salmo, segunda lectura, evangelio, tiempo al poench manachun, cherei kunek emanachtan vayaki Valentín, nuestra iglesia es universal. Emanachtan vayaki Valentín, a ver. Chipia kashan chay junio kainin sinodalidad ni suman pastak chagari. Vayaki Valentín, por ejemplo, con ñawin chamshanchke evangelio ta, ñawin chamshanko maipi, ari kipap chimantari.
llapan llaqtakunapi Limapi, Estados Unidos, Roma Maypis. llaqtapi, Españapi, llipin tiqsimuyuntinpi. Entonces, allinchika marki huinakuninchpi que evangelio imacha topamos anchit no ganch pero reflexionasom hasta hojma hojson como huinakunanchpi ekimanin kota kawaikin akas hermano con narik ya imat abas ñawinchari kilda ñawincharos na shoh domingo kunapsh pam para que mana orden hina kashancho entonces no ganch sugereso manik waigona panayikona allí mi cama mai pachach no ganch pesim que lector con el chance que no canción proponemos chance de ñaw hincha suma y na katang rico con la panay con an santak Dios pasem se manes pan hay canes pam hina shwe que panay no canción son con spikam ponea que monaki y kalant maldak nas rico ay Valentín mana no canción yaro na pones mana she pi pespanay roseta que causa pachape chuya santo na gangmancho siempre kan pone que alguien roy y man alguien roy ninch. Hinanya mañana cotiza no canches yali chiksoma domina chiksoma que man alguien roy nincho. Mañana coteta que alguien roy nincho que calpecha kushpa por eso que pana roseta recurre chiksoma canchare soma. Chereco de Rigona Panaicona, que Monaip un chope, domingo, día del Señor, no caigo pstoco y son recomanta, Centro Arquidiocesana Formación en la Fe, Manuel Montero, son Romanta Pacham, Hueque Panay, Mañacamiquiam, Paciencia Gacho. Catequista ocupe, Mañacotaca, que Guayna Catequista con una Pachmana, Paciencia Gancho. Cuñona Cuninch, por Ininchpe, Ojuequin, Shoch Pananch, Pantaro, Repucho. Mana pa qalin en qait iglesia queda changnas por janko chero na pisca ajena piña mayña mana alinda jugaron jips ay chiwaran por ese chen no gaps mana por nicho mana chiwarme por en mancheqa por ikshay mancha que toca mana alin chonaspa descontenta action chero na kunaka santo na kunaka Cuando panay ko na emanas ng mga que Dios semento eres mana Dios nincha kay ponja condenaran chipitapsh maitapsh ashams atanito paciencia. Voy kay panay ama konang ratulya pichu piensa y personal que neta konang ratulya chu no ka konang kay imatapsh no kapitapsh maitapsh kirnich emananicho nas porjing. Mana ponja tukshanak chera kushkam ponja mam cheshing. Nadie estamos libres de nada voy kay panay. Que va poncho a persona que pishwakash por eso. Entonces, que panay, se chuequench, pantashaño, juequench, manapashariñamish por eso. Hamushan, junyokim, pinken que persona que, carconaki, pinken que persona que, pin, autoridad corazón que juzgan aquí, mana Dios pam, juzgan chicho, que persona que, atrevikin que vaya quench, enganaki, que vaya quenchita, camanaki, manan vaya que panay. No canch aquí causa inspecta no canch que de runchta o carish pananch bash esto es pecador nanach bash que panay kawariki familiar nikita kaberiki emena ñopa abuelo con causa in cara chech persona con arato chiencha chingo que panay que nakatan ari que una panay con por eso transcripción de Valentín que programa radial que está con los remaining y pilachta con mañana che change Dios ni pasamento a parik shpanji checa waikuna panaikuna nesqanjina pas mana no kans khawana kunanjish hay veces wahamullanku wakin waikins kunapas tukaj kunamandañataq no grabanetaq video kunata cheqa chay tukajniki manachqan yachakuranki naspanawan manachu warmenta saqin haqayna kayna maypin kunan Dios paqchanata purin manaspa anchanata hay veces amaña por sueña chun condena culiación quiero no machaq balinchu naspa maya entonces hay veces chipia no kans paciencia kay nans mana no kans diferente lineage no kan opción mana balinchu kay nespa ashwan pas paikunapas sonqun kaqtin bunchari kamurin akas no kay tukaqkunadaps ni shay kuch kan hamin kami alin tukaq ni kan naswach mana mari may pich erone puna kakun Ricky may pachas no kay kops invitar ko check paikunaps de un nesumam que alin inini wan Dios man kotri que pichare que ñawa pachare que manalim skasharango que checa kotri kamon check ojalá son conta cambia un señor taitan spaiqa atinio entonces cheraiko mano kans kha anchnata kha nanjish kama hermanos kunata hinaita
comunidad con a veces pasallantajme, hay veces familia mando no cans tratan a guns, che familia cachena ponen, ya pamanda pues guaponen garan. Hakainan cherunaqa naspa milipunin garan naspa anchinata aybas mana chikunapas nuqansman tukashawan nisqansqinapas taytanchis ñachitaqa ruwanqa kay nisumamsariki maypachachus iñipips ninsariki vendrá a juzgar a vivos y muertos wañuqkunata kawsaqkunata hamunqa juzgaq anchipiñan taytanchis juzganqa sapanganchis allin ruwasqanchista mana allin ruwaqtaqa riki huklaruma y mana allin ruwaqtata huklaruma riki chay kashan riki ovejacha cabracha riki pañladoma lloqaladoma anchipiña waykuna panaykuna kanqa entonces mana nuqanchisqa imatapas qhawinakushananchis kunanqa ashwan intinakunanchis ashwan predikaynakunanchis ashwan guiyaynakunanchis aconsejaynakunanchis primero mañakuyninsuwansuna kama allin kama Yanapanakunachi kama en lugar de estar juzgando, en lugar de estar criticando, ora por tu hermano, apóyale, ayúdale, ¿no? Ajá, chaynapuni padre mana hay veces balin manchurik hasta huklarukuna per rimay kushanchis chirunak ajnapunin chaynanas qhipankunap imaraq ashwan payta neson marik hermano que akasona ruwasqaykiqa mana allinchu kashaman pero cambiar waqnas parik chayqa neson mancha anchiruna allinpuna balinmanpuna oro padre sichus Chena kama mancha. mana aylinninchis kuna newasoma uyanchis prik sapallanchis chayqa hay veces chiratoq nanarwasonmaya pitaq payri nawananpaq nisumaya pero masra atumanqa comprende sonmaya waykunapanaykuna chillata nuqapas Oye, yapayman padre Roseta, aves wan chinkapsoma, ñasna Ari tukyarapsianchis ña kay programanchis ari siempre mink'akuykunawan puni kasianchis ari kunan semanapi kasiaranchis kay jornada espiritual fiesta espiritual qaskunkapi chaymantapas kunan taqriki qayninchik p'unchay tukyapsiaran kay curso de catequesis con nuestros hermanos de la decanatura de Quispicanchi maymunayta paykunapas purimunku haqay Quispicanchi llapan llaqtakunamanta qaykunaspaqpas sumaq napaykuychun kay programanchis catequistakunaq rimayni uhu chawpinmanta pacha chaymantapas mink'akuykuna kasillantaqmi ari curso de formación de catequesis para los hermanos de la decanatura de Calca llaqtapaq riki may munayta riki kasya kay cursokuna maypi aparikushanqan kay hayk'aq nisunmanpas hina 1 y 2 de agosto maypi parroquia de Coya es una joya ninkutaq riki anki parroquiapin aparikushanqa chaymanmi puririmunanchis kanqa llapallanchis kay 1 y 2 de agosto nisqata llapallan kay decanatura de Calcaman perteneceqkuna en especial riki nuqa mink'arikuyman parroquia de San Salvador manta puririmunaykis kashan mana puririmushankichischu Pishilla purimushankichis pero hamunaykichis kasian chaymantapas p'isaq chaymantapas lamay qashqakankichis chayqankunas maymunayta purimunkichis Coya lamay Calca p'isaq San Salvador hamuriychia purimuychia turaykuna ñañaykuna taraypis kay k'uchuchallapi taraypis kashan chayqa chaychallamanqa saltaymunqaykutaq chariki hina kaqtinqa chaykunan kashan mink'akuy chaykunawan tukyapsunchis kay programanchista ari amaya nuqanchisqa kay rikch'ananchis simita kay Diosninchis pasimenta kay domingo p'unchawta riki sumaqta yachasunchis chayta yachaspaqa sumaqta nuqanchispis kawsakusunchis ama ñapiwanpas maywanpas juzganakusunchu nitaq riki nuqanchispis munasunmanchis pipis maypis riki juzgawananchista manaraq riki allintapis yachashaspa riki a veces nuqanchis mana chaninmantaya pitapis maytapis mana yachanchischu imaynas pasashan situacionkunata mana yachashaspa juzganakunchis primero nuqanchisraq qhawaykusunchis kawsayninchista chay hina kaqtinqa turaykuna ñañaykuna nuqanchis p'uchukay patamaña chiyapunchis chaypaq maymunayta riki pikuna maykuna rimapaymuraykiku ari kaypi rimapaymuraykiku kay programa catequesis rural piriki catequistakunaq rimaynin como director padre Bernardino Turpo Estrada hinallataq riki hermanunchis Valentín Cruz Turpo nuqapas riki rimapaymuraykichis hermanayki Rosemary Santa Cruz Hanampa nuqaykuwanqa riki domingo p'unchawpaq ña riki tiramsaqku tinkuramsaqku chipaq padre Bernardino huk mañakuywan tukyapsuma Wayqinchis badena despediga buchu. Gracias, Waikiguna Panaikuna domingo dañato para miércoles taca siempre 7 de la noche radio kuna son contra los seremos Waikuna Panaiku 7 en punto. Bien, hoy con la pantalla con la gente castenja que programa radio que está con las remeñas con anga emache kana shuanan shikashita continuación chepa hojaton kare bendición cachón. Collanan Dios ya Dios churi Dios Espíritu Santo siempre en atacachón Jesús.
Dios le gracias tan como kiko que programa katekista con remay ñao pa aparsaiko con anka kalpanchamayku iniñikupe. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y la bendición todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Muy buenos días.